biravana no kuntu kwanza moya mbili ni bifi. Fizzo ni jina la mtu. Lolilo ameze gute Lolilo? Sat B satura mabafre yo muririmbyi. Subiramo iryo zina kwanza ama subiramo iryo zina. Shigara mode. Wemise temba bikore nkuko utigeze utemba kore kutigeze utemba. Yes jiga malisha ruaga man inada one kamaruaga twatemaga chafuraga reke Jamaican style. Bakunzi ba Flip TV ndakubwira ati banza ukoresha umwanya nka Mr akoresha umwanya. Urazi neza ko ibintu byose ukoresha umwanya tugenda dukubita moya mbiri pa ndi kumwe rero n'abaniga abaji bakubwira ati weekend mood weekend mood karasuje weekend mood weekend mood shigara mode. Vipi brother? Safi bro. Mr. Lee niwe turi kumwe muri aka kanya. Mr. wimva gute kwanza kuno munsi Flip TV ivuze ati reka dusubire tumurondere Mr. Lee kugira tuyage about music asanzwe akora. Kuri je ndayifata fresh sana kuko muri itanga sana ntako mutagira kugira muduteze imbere niye tu basi sinzi. Mr. Lee uno munsi kuza uzananye n'umuniga sinovuga sinzi ko ari umubounce ko yaba ari umubounce ari kuba ahagaze inyuma yawe ariko yicaye imbere yawe akaguru yarengeje n'amaguru yawe ayabubasha ahubwo ninde wawe gacanyereka ndibarize. Vipi brother? Yeah man, ndi kumwe nande Jiga Marshall, King of Ninja Dance Revolution on the mic one. Jiga means yes man, Jiga Marshall. Jiga Marshall Jiga. Yeah man. Yes, uyince ndamwibuka mu kiganiro ca mbere genda urabe hari mu biganiro Dolphin Dankara. Yeah man, bless safi. Yes, murabona neza ko dutewe irindi teka ni nahantu Dolphin Dankara sanzwe akunda gutera. Murabona neza ko yambara agakabutura. Dolphin Dankara vipi we kwambara ikabutura sogia huku bro, sogia huku kabisa. Kwambara ikabutura Dolphin Dankara man ngamba ndi muhira mba ndi muri relax ndi kumwe na Mr. Lee ndi kumwe na Jiga Marshall King wa maninja tuba dutuje nyene urana ko dusanze muhira ugomba guturira kwatsa ayo ngo murakunda kwatsa ibintu kuwasha mapema sana kwatsa ngo music washa kare kaboro kimikira kaboro gani sasa kare kaboro gatumijwe rihinduka nka Mr. Lee muri weekend ngo we ijwi aririmba avuga naryo sijyo aririmba naryo Mr. Lee. Attention mwe muzodukwegera ivyo bintu mugenda muravuga bitugana tunawashaga si. Bakunda Flip TV murabona neza yuko ibintu bitangwe kwaka umuriro. Yes, Dolphin Dankara uri muri mvy'umurundi, Mr. n'umuri mvy'umurundi, uyu no muri kumwe n'umukiga man. Bamwita Jiga Marshall nubona ko bariko ramubaza candaza nanje kugira ndakweke ko ngaho wadusanze muhira. Turaza umufashe. Kweri bamwita Jiga Marshall. Marshall. Mr. Marshall si Satbira killing. Nani Satbi wa wapi? Sawa? Ivyo turabigarukako iyo ni kesto kwanza nujya gahari je ndabajije kwanza panisha mikro sawa Satbi wa wapi sasa kwanza ni wapi muimbaji wa Murundi yakoze vyinshi sasa acha niulize Dolphin Dankara au mjui Satbi nawe sisi tuko tunaongelea Jiga Marshall. Sasa naona tunaleta wengine. Sasa wakati tuliuliza huyu sisi tunakwambia huyu Satbi huyo Marshall sisi tunajua tuko na Marshall hapa Jiga. Na pako Marshall wengine kama ni Satbi wako Marshall sawa. Mimi tuko tunaongelea ambayo unaona hapa. Sisi hapa sisi juu ni mubwami uyu agira imidio ya raga dance. Ngijangira nanje. So bamwita Jiga Marshall. Kubita mu Kirundi mwe mbi sana. Nuko nibagijya freestyle. Reka turaza kuyigaruka ko gatoye. So Mr. Lee uno munsi rero urabona twari twakugendewe ariko tadusanga aho waduhamagari niho na Twamaturi ngaha mani twamaturi ngaha ni muhira twamaturi kumwe ngaha wadusanze muhira sikuvuga ngo waduhamagariye mu repetition canke mwari nyine oya ngaha ubona ari kibanza cyo kuririmbiramwe none
oya nawe ngaha twakubashe kuguha umwanya hasi aho gukorera iby'imiziki aha ni muhira ariko Mr. Lee hari utubazo tumwe je bashaka kubaza Mr. Lee ni umuririmbyi ari muri JC Production akagaragara cyane nk'umuntu akunda guhindura amalook cyane tuje ku kintu cy'amalook Mr. Lee bivuze iki guhindura amalook cyane mu mutwe canke ingene yambara guhindura look ku musani ni ibintu bisanzwe sana kandi sana niye tu basi ngaha mu Burundi umuziki wacu ntuteye imbere sana kuyahinduraho twari kuba tuyahindura every day muga nuko gusa muga guhindura look ku muririmbyi ni ibintu bisanzwe. Hari ibintu byakuvuzwe ko muri njugumiza mu ndirimbo yawe njugumiza uyu mukobwa yari mu Queen Video n'umukobwa byagaragaye neza yuko mengo mwarageze kure vraiment na je nariyumvira ati abantu nimba bana bikoze bijya bintu wavyekire gute Mr. Cengi wabikoreye iki bijya bintu nivyo wiyumviriye wewe n'abakunzi umuziki ndunde nivyo babonye warababajije barabikubwira amakomantere menshi yara no muri rya ndirimbo kuri YouTube amakomantere menshi avuga ati uyu mukobwa yagize nico bita oya tumuyangiriye bijya vyose twari ku kazi twese namuhaye amahera rero umuhaye amahera na moya mbili napigwa kuna kitu biravana no kuntu kwanza moya mbili ni biki moya mbili nika system dakara oje moya mbili akavuga moya mbili manaki ni moya mbili na sinumva ari biharuro ndawaze ama clip yose bamaze gukora ngaha abandi baririmbyi wabonye ari rya yonyene twarengeje izindi twe twabonye ijya niyo yagaragaye cyane uzoifata uko nyene muga jewe kuri jewe nako ndakora akazi yego sawa yes Dofi ndakara kubiki udakunda gusora indirimbo cyane cyangwa gusora ama video cyane wemise temba bikore nkuko utigeze utemba kore kutigeze utemba yesesa mashu rabuya mash of the place now temba boya man agwan yo ni papi je kudakora video no buryo man je kuko mbashaka video ihagaze neza nkizi za Mr. Lee ndaguhanura kandi ivi watu wengine wa Mario abahungu benshi ne ba Mario na Mr. Lee ngaho usanga ari mu Mario kimya dupiga ama video karikari baza wese utafite rumama rushugama oya ntumbeshere je warabibonye je ndi muri management irankorera ibintu byinshi sana yego ntubeshe kandi hapana braza akini reka tumuhanure basi mugenzi wacu man je nzokora video ntugire inoma mugabo je nkeneye ko nzoba nkoze video ikaze man video dufate Jonelar canke JC canke Grand Pictures Brian abantu nshaka za video zishutingwa n'amatelefone aho yaziga sizo kwera urana tubura urana audio ari ukuntu usanga audio bari nini ugasanga audio ikeneye ko na video izari nini sasa uvyononeye muri video cufuma basurindira ukarindira uburyo kicara ukatekereza uburyo umunsi bwaje ugakora video ya fresh. Indirimbo ya audio na video ni cyayi kigira visibility cyane mu bantu ubu muri monde tugezemwo ni video visibility abantu bakagira ama view bakakuba video ikintu babona nivyo bi yes tugaruke gato kwa Mr. Lee uno munsi turabona neza yuko urambaye ariko si vya grave cyane gusa wambaye papa zibe ndazizi zo papa ndazizi arabegwa muhungu Mr. Aramba ndabizi nico tumo no munsi re Mr. ngamu basani ngatubana mu ikota arabegwa vraiment kwe sinkibije munyisangiye mu butura basha ahubwo reka ndababisa ahubwo mu bantu yes urabona yuko Dofi ndakara arirutse aragiye akini baba hari ikintu Dofi ndakara karaduhisha hivi kweli bari basani wewe ntubazi kwe hivi Fizzo umuju nani Fizzo ni jina la mtu msanii wa Burundi ni izina ry'umuntu Natasha umuju je Fizzo nzi ni ile sinema ya ba Americain Fast Farious ndio najua ni yuzi Lolilo we ntawuzi Lolilo ameze guto Lolilo n'umuririmbyi w'umurundi atumika hiti nyingi mzee si mujui Lolilo au mjui Mr. Lee wadahina kwa pia kwa Mungu ukambwira yuko abo baririmbyi utabazi voilà hari umuririmbyi baheruka kuzana muri management yacu sinzi ko ari uwo nuyo nyene winzobe gutya yego avyibushe munini voilà wa matatuage nyine okay
umva bamwita Simba. boss wanje yarigeze kumfona arampamagara ngo ari umuririmbyi dushaka gusinyisha contrat ngo nawe icabona ca ndagenda hajya muga sinamenye ko ari mbe bamuhaya ngaho ujya munsi nibanga giye ujya kazi sinorivugira ngaha muzomwibariza zo bibabwira Kidumu kibido ninde kuri wewe Kidumu abahehe Kidumu abahe Mr. jewe ari ngaha mu Burundi sinzi ko ari ngaha ariko no muri vy'umuru wowe ndakubajije ari ngaha mu Burundi Mr. ukampaririza ukasokugura umuririmbyi numwe ukambwira ngo ntawe nzi kigano ndagira uwo namba ari ninde muvuge ka Kidumu abanga mu Burundi aba muri Kenya oya si umurundi no mu Kenya reka ndakubazunga Natasha la namba la boss ntawuzi n'umuhungu n'umukobwa Natasha hari umuhungu witwa Natasha Mr. sha no kuri ngaho uko nancanganya mtu wangu Mr. ngira ndamubaza ndekora kubaza umuririmbyi umwe gusa wa nyuma ukambwira ko atawuzi campe bikiganiro ca ndagiba ko simbona neza yuko twoba dushaka bwa bumwe bwo gutezanya imbere Satbi satura mabafre yo muririmbyi subiramo iryo zina kwanza subiramo iryo zina sindarisubiramo urumva arasatura mabafre bien ni izina giwe niko yitwa Satbi satura mabafre wowe numva arenze kabisa uramuzi ariko wapi Rwanda kubeshe bakunzi ba Free TV Mr. ari mu bari sinawa umjui Satbi unasema nani Satbi hapana none mwe muza abarimvyi nyabaki shaura liuwa kabisa ngoza turanire Mr. ngo namuzi Fizzo namuzi Lolilo namuzi Natasha namuzi Kidumu namuzi Satbi ariko uramuzi Gagablu ahe inde voilà ujya twakoranye ndirimbo ndamuzi mugasi sana vraiment kuko kugira ndamumenye niwe yandondeye yarabonye music yanje arandondera arambwira ngo bro je narashimye ko nuririmba ndifuza yuko uwo makolabo ndambwira nta soje kuririmba na je na wewe bigusaba amahera menshi kuko je sinsohora clip iri munsi ya 5 million ndamubwira yo budget acararira sana ararira yacyarira yuko tayafise ibiki n'ibiki nanje nsanzwe mfise management ifashe ndavuga reka ndabasi ndamufashe ndamwe collabo muge ndirimbo izo ciba gwanje mu Burundi hari umuntu yitwa Bienfrima ubu ntawe nzi kandi mperwa gukora ikindi kiganiro baramumbaza uramuzi umuntu yitwa Frima Bombe je nawe nzi umuntu ashaka kuririmba indirimbo nziza mukayibanira nimuyitera amapartage ubundi akaririmba uburofa mukapartage umudemo afite umukobwa basohoka umwe canke babiri oya ni benshi yani Mr. nibwo mutwa kudokoa anadokoa para jende hapa usinidanganyishie sidokoa no ufise benshi sidokoagi na bose ndabakwiriza bose urabatimiziyaga nta widoga oya bo kwidoga gute wao ko Mario Mr. Mario wapi vraiment hayo abasani bari ngaba ba Mario yo baba nami niko Mario acha kunambia mugore niko na demusa tanga karorero kuri babiri basi baba Mario abona ari kubwira ntabuzi hariho abo muvuga nabo mutovuga bishiye abo uwe tutovuga ninde tumutuvugira Mr. ntabonzi kandi utamuvuze kandi namenda kubya kuva kare utashikanya aho nshaka kiganiro kirahagarara je naho nzo abasani bo ngana nabo nzi benshi kuko je sinahora ngaha mukubaha media basi muvuge mukubaha media muvuge iki mukubaha media vuga basi umwe gusa ndamuvuge wa mbere ni wewe je ndi Mario amaze kubivuga Free TV iri mu ma TV ya mbere ngaha je nemera ikora neza nawe itarashika kure sana muga iragerageza vraiment gukora murakora sana ateri murakora vraiment mubandanye mukora uko nyene imbere ni heza sana kandi ndasaba abakunzi bayo babandanye bayikurikirana ahubwo no kugira amapartage ku bantu batayizi bayimenye bagire subscribe agire asozera gato jewe navuze ko atanu mustari n'umwe nga mu Burundi nzi nivyo nta numwe nzi kandi abafanzi b'umuziki ndundi ntimwinyumvira ukundi kuntu ngo ukajya kajama yashaka makiki ngo ibiki n'ibiki oya wanashima igituma nabivuze mu Burundi turi twese en general turi miliyoni zinga 11 million mbwira umustari n'umwe mu Burundi amaze gushikana 5 million nga y'ama views kundirimba imwe
sinibaza ko ariho ntiwibaza truwa nta ihari basi rero nta mustari n'umwe ari ngaha mu Burundi nico gituma nakubwiye ntabonzi ego yes akona akajambo k'agasunika rugi kuri mistari kuva kuri mistari from JC production brother sozera abakunzi bawe na wowe ubiteze yuko uzoza mu gakino fresh bo abakunzi banje jewe basanzwe bankurikirana naha cero babwira ati bana mugume muri makini kuko ibintu biriko biraza inyuma ibintu by'ibikorwa vya revolution style nibitero rero ngaho tutarigwa turashika kule bitega mabombo clad puliza yes man is pandesha at Babylon jinga take chop them mabombo clad est-ce que ça va là-bas inadale vondo mike inadale kama ragaton inada one kuli mike one jiga malisha raga man inada one kama raga twatimaga chafu raga reke Jamaican style tuendelee ama tusiendelee bombastic yes bakunza Flip TV uyu n'umunyenga nugusunika nukujugumiza nukuja muri weekend mood nukuja muri the marshal the ragaton ewa ni hatari sana yes ni mubande mudukurikirana yari Mr koresha umwanya yaga